खोपया मध्यपुर थिमी लगाया स्थानीय बासिन्दा छ थाक सिन्दुर जात्रा हंगदु बिस्का जात्रा यलस्ता मध्यपुर थिमी जक हनेगु थिथि जात्रा त मध्ये नि खुख सहित सिन्दुर जात्रा तस्क लोकौ हागु जात्रा ख थिमी जक हनेगु सिन्दुर जात्रा सुथे बालकुमारी व कालिका अर्थात बालाखुया द्यख बालकुमारी देग्ल पिने पिकागु ख सुथे सिद्धि कालिया खट हया गण सहित बालकुमारी प्रवेशिया तुनका ठुगु जात्रा सुरु जुख जात्रा सुरु जुइ तुनका लाल हाते चिराग मतजना नायया अनुमति बालकुमारिया खट भने तुनका जात्रा यात्रा दिगु टोले चंगु दछे चाहेको कुख अठे याना विष्णुवीर सिद्धिकाली लगायत या देवी तेगु खट हयातको जात्रा हंख थिमी नि खुख ख बोटी दुगु रथ कुबिया जात्रा परम्परागत रूप हंख थुकी थिमिया बालकुमारी दक्षिण बाराही विष्णुवीर सिद्धिकाली देगया दया नेतृत्व खट कुबिया जात्रा याना त्वात्वाले सिन्दुर मिता सिन्दुर जात्रा हनेगु यही नापा सुइनिगु खट जात्रा जुइगु खसा लिपाङ्गु छुद निसे नगदेशिया सिद्धि गणेश गोदेया महालक्ष्मी व तिगनिया नीलबाराया खट बालकुमारी महसे थथगु थासे जात्रा यागुनी नि खुक खट या जगत जात्रा जुगु ख मूल दया त खटे तया थिमे बाज नाखी बाज मिसे चिराग चाका सिन्दुर जात्रा हनेगु परम्परा दयावय चंगुदु ठुगु जात्रा का बाज थिमे नाखी थाना दया खट चाहिका हमेशा मेमिसित सिन्दुर इकेगु नाप सिन्दुर मिता स्थानीय जात्रा लुटे संघ हेतु गुलिन ठुकिया त सिन्दुर जात्रा थागु ख जात्रा स्वेगु नीति थिथि लागा पाखे भक्तजन तेगु मोमो बोटी दुगु ख